Allora, lei mamutelli šesko se narete za velika su za ni drevi. Drevi ki je nucu, ki su nuca za nares dijela. Allora, tlej je na hnoj, tlej je uni buar, tlej buar, antela tlej je arkacija. Po tada je i sen, je javor, an kostanj, ki su teli drevi, ki su bli nucani tu hiš. Popesata lepo, ki uni kostanj je Andrejev, ki su naredili celo hišu samo s kostanjem. Zog su začeli od kovjarta, gor, su naredili kovjart, su pašli dol, su naredili pajole, su naredili hanke, su naredili vse voz kostanja, okna, vrata, pode, vse voz kostanja, su naredili mizu voz kostanja. K Andreju su naredili voz kostanja, a ta su ju spledli, ko se dija od panovli, spalula su ju naredili. Una cijela hiša, čedan je tev, je bila nareta vse voz kostanja. Pero za mjetnu hišu, nima naše hište, tako se je bilo valjeno, je lepo mir, narete vse reči, banki lepo, da je orehu, pasijeja je lepo, da je voz ouše, voz ouše, ki je rdeča, ali pa voz čarešnje, ki ima lijep kolor. Tiste bila za kambur narediti. Po tada do za krajem, po onu reči su bile narete voz javorja, za daske, za tecat, za djet goše su bile narete, ali voz tapola, za djet cert tu teče voda. Ali pa je bilo za nebo bijelu, nebo černu. Daska od pulete je bila nareta nimar voz tapola. Zog ti svoto su ju po gostu moli prav, a nimar je bila bijela, je bila lijepa. Allora, vsak drev je bilo kjek naretu. Sada le bi kolu povedat, osunjak je bil nared od Nahnoja, oni buar, vsi vozje, ki su bili naredi voz borna. Zog bor je Andrejev, ki stoji rad tu vadi. Ma nije samo tiste, ima take žele notarka, ki se nam ne zvaržene nič. Ani bil nared tako. Jaz se zmislim, da te prvi kamiončin, an je bila na džardineta, ki je imela vrata ta pa kraj hlodove, an litorina je imela sedelke, hlodove, ki sada le se vsednemu zaspimo, tako su lepe. Su bile narete nimar uzborna, zog bor, tuk trese, tuk kuvas, ki gre naprej, se nije majhano. Je bil nimar nuca za tiste dijala. Moram reći, nurijać, kar smo ustrojili cirku ta v Petjaze, ki smo mogli narediti nov oltar, ta sprejet, ki gleda do ljudi, se nije vedelo, koga narediti. Allora tu smo se všafali, a smo jeli za neha dreva naredimo. Smo imeli vse drevi za vebrat, nije bilo tista. Allora, huva se su bili čaradori. Moja družina, smo imeli konje, a oča moj je vozil drva, pota su bili čedarmas, bihićovi, vsi, allora smo jeli da moramo riconosciti, zog siccome su bili konji, su bili voze, mi u tar smo ga naredili voz borna, ki je u crkvi. Tis ki gleda dol von kar se mašava. Allora, narbujtar drijav je drijan, narbujtar kar je. Za nares hrabje, zobje su bili naredi vimo zdrijana. An drug drev, ki veće je tart, ki su ga nucali, a za hrabje narediti. Pero tiste hrabje su ostale u kozovnjake, ali pa u podkopo, u šanaže. Ma vozna hnoja su naredili vse tiste reči dumalne, ki su bile hlodove, ki tikaju vado, su vse runali tiste zobe, tiste reči kolua, ki prijeti tu vadi, pota pride vol. Tiste je bilo vse narediti voz na hnoja. Na hnoj je bil tart, osunjak, ki drži vado, je bil voz na hnoja narediti. Allora morate vedeti, da na hnoj je strupen. Je strupen olupo kole, su strupene pera, je drev, ki je strupen. Allora je bila navada, ki tu se ima vrt, ki se imelo vrta prhiš, se nima imelo v unik kraj, nomikanu planticu od na hnoja. Zavdijeju, da na hnoj drži deleč karta, unua gredotal, podlika,
naj podlika, naj kart, nisu šli do vrtca, ki je bil sa jednah noj. Kako se je, pil marihuan, kar je delo za zelo skupe, okna, vrata, tiste reči, tisti cveki, ki držijo kupe, so bili naredi vse v noj.